tia nigo kurigirigwa nibigori byonsi. Umurobyo bw'Chigosori nigo koretwa sore na Peak Uniforms and Sports Center abarosia na buigo abaonia bechianga ao shokobeka banyore imeyumuchu Kisii ase nyumba ya Baraka Building angena Shivling Supermarket musoba kiresime ase namba enoti isarunebire ibere noti isato kianda isarunemo enoti. Temara bengi ya Rwanda siasa tengerete korwe getaseni kia Ndizi TV getaseni kierure kwene kibuna magano siye Chigosori kwanyorere kiboikerano wetera somoro video gwe Chigosori buna botambe okore tunanchende mo Steven Captain 001 aigase getaseni kia Ndizi TV nago chakira boni ga ngechiteka ngegori chinsa 14 weika chinsa 12 nusu ntotu adege ikaro kia bene turabetu komanya manga ase Chigosori chaito na seboni ga nkai chiremba ro komboli ndemo Steven county league ya chakira ya nchira chaka sub county league tera chaka korende to wate league ya division 2 ego chake weekend yeye na gati ye chiligi chinde na ambara ro konye ba komboli ndemo Steven nto rasha banage kokosori ntoraro Gusii FC abandi mugonyero ka GFC ya kokosori mya NSL kondo mancho morire go chakire wiki revosio mwabe makora team ya Gusii FC ego nyara kokosori maga yeke ombekeli ose ekyomekeli korire bina bya Chigosori Sports Dispute Tribunal kunyara gutigara no musamo ya gwate buna timu teyo egotira ose ko ba promoted na timu teyo ko ba demoted bona gwetali chiko bunelio chitimu buna Gusii FC changa chibe relegated ndiro chiko ba relegated na chitimu buna APS Bomet Fortune Sako chara gotsuka guchiro na kwenda ya KPL na chiro chinchiri go chikoba chigotiro mancho morigeri ayungati yari nkorendi ko rwaiga SMS Chigosori kiboikirano na nyirabura tinkweba mangana World Cup tonyasange kiboikirano. Chinse mo chiri chance ibi motorete korwa totebambi ya monase balivonsi motorigerete ndai kana nyoko wanete kubatiga magani Chigosori ndo wakora nesimi yawo ko irabune ye nabwatire iga yane expensive ake igo bune yao nabwatire iga nayo kwanye bwata kwanyara korigere na korika SMS na utebi nkorunse mo kieri okubati umurobeli yo korwa andake osunye kubati liboli kwali bole na Captain 001 na kiwa na sobire chi message chino chionsi pi wadoito wons pikoro rongorwa Gusii Kisii County Nyamira County utebi na kitoko bwata bwa semole na ama bole no nara likolende buna Captain 001 memorobeli bwe Chigosori kweka totware abageni to tware gikaro kero kinarero igo mancho morigereri kwa igura mangana mangarengete ebi na bye Chigosori na mono bali bakubuni gukinga gice nyinge ne chire fari keraba Gosori batari goisane kana machibiye Chigosori gose chiko chine chi fans na chiro chinchiri goisane kana machibo rero iga tuchugo twara one of the senior referees kurega sorongo rwa Gusii ne coach ya monero neva iga patotevia mangi konde tinkwana mange na kibara iga se studio ona botocha kanaye referee na wote bie rietari yao na ndake ekerengo kerikia refereeing ole. Okay, biamona singencho yoko ngaliganya se studio and this TV. I'm very happy about this. Marieta nengoro kwa Peter and no 2K. Peter is married, one wife, abana babiri. Ngegere between Kurwero na Gesieka just as kita kunya Kome. Actually that is my home place. You ward kia you. Kurunga Marani ward. Oh, Marani ward. Under Marani ward. Okay. Kitutu Judge North. Okay. Yes. Mwanjo weto vekira mangana eve na teva one wife yine semo ya Peter Otuke is a senior referee kerengo kikerikia referee ngore one iga. Okay, actually I reached the KPL and because of 1 2 3 reason now I'm in the NSL, so okay. I've gone up and now I'm
kidogo nyuma tena kidogo. Kwa jambo lino iko tanya litike mutete ko referee usiko bata mas mabuli oli ospio bata ringita mangana refereeing officiation ye Chigosori ndo bata experienced referee aiga obugirie streambi ya Kenya Premier League lige igoro monopi imense ya Kenya na bone pia na ligi ya National Super League elia banchi be Chigosori bata bandake the second tier league kuste league ya kabiri imense nda yonsi pi nere ko the most competitive league asenkoyo yense nda yonsi pi korende nsemo yane nimbwata aiga na coach usomo bwata ni vue team na wote biri etali yao na korunse moki na ye one wife or say three wives monche matagarari nchengoro no murigereri ngokoro kwa Rafael Linosongo na ncheni mbwate nyomata bolu yamo oyunganjite mono orukuna mokeira na bana baitoto bwate bane na nche onkoro kwa team ya Nyabururu Sportive ase enkaya ne igere nyamataro moina iga sta angene ne TV itonsa moina iga no nkere na igo nkota yambye mona sobo twaliga ngocha iga ase ekerenge kiga tukwanda magana Chigosori na marabuna intwe igonde team manager ya team ya Nyabururu Sportive ya bere Kogosoria ase liga ange emyaka 6 ya sote se liga Division 2 kama chamo inawete league ya Division 2 talia ya moment ya mwenye kwa wate timu abu S7 ke timu cha korwa se league ya insepi ya FKF team A league ya sub county league kukutanga na kuseko kina korwa se sub county league waso ime county league korwa se county league kwa enda se regional league essence meme kidogo na Nyanza regional league korwa abu go qualify kama kwa nene semere me kaine buna Division 2 igonto wate umubwata ni wechi Chigosori korwa timu ya Division 2 Sportive Nyabururu timu bate experience ke myaka 5 ne mabuna atebire anto bate senior referee aiga sama bula Lions pimo bugate nyema entego ikira mweli bwense meye tobe tukonyamanya kebiko kwenda se inyencho ye chinsa nebiro ndaga ni toende ya mase nto atwara maigeria bene ase chi referee kurwense mo ya Kisii County na Nyamira County agyo amagarikana yu ari gani unekyo mbekeregia Football Kenya Federation kikobwatana na FIFA kurwa semeri ya Getembe semeri ya Nyancho ndake nakwa ni roboti rwa bene igoro ya amaigeria yu twende sema ya kabiri studio tasanga roboti yoru Bosio bokwenda gwe Chigosori chia Kisii County League Nyanza Regional League nechi league chaigoro ninga bwatani venko emerogongo rwa gusiva cha kiremero byo kwena kibuno kubwatira no kuyankorororo wetera abaoro kya banene bechi timu abuna babugichi stream bikona kibuno ko igwa no kuyankorororo wetera maigira gendrete asense moya Getembe itwache training ya 4 days iyo jakobera Getembe me training yo so bali active there is new laws chachire the issue ya even penalty shoot up the issue ya work for free kick there is amendments cha football cha beira that's why la turega iga toba somye and bamanye what they are supposed to apply in the field. So we are very much happy for the federation plus the FKF plus the FIFA itself that to bring this training today here. For those ones who have not trained, I want to encourage them in a very special way. Please be with us and be a referee. Omurobiro ni gorengete kwene kibuna ko batera no kuyangororo gati ya bwatanya babanene benko yo kwene kibuna ise chiligi kirabe chigo chaka ni game chandera nyale ko borore irake ko korengani ne myaka ya maega na sababu tokonyoranga koranyora turi some challenges as of session konyoranga karwa chiriko ofsheti mopira maybe kuna makosa imefanyika konyoranga mwabere framed. Now because of that, that's why we are here to say that we have been equipped well and skilled well. We are hoping in next season tokogenda tutwala in KPL. Even the Cup of Nations a president never the Cup of Nations 2027. Chinga kiecho ni gaba orka bande banyalire kogokira ense ya Kenya koira na inse mu bwa FIFA asebono batere bure nyane ko bayigurire ibisieri binene byo konyara kubugici sirimbi nonyase Chigosori cheigoro Chirefari buna bantu bande bonsi mbabwate mechando bagwetera buna bakwerera Ndizi TV.
challenges chintanga ni chire iganchi joko nyartu abere trained buna referees ka twachire meeting mni batekere gotoka bagokora appointment ya referees ku CSG field yanyerekana nga referee njire chiko kora registration ya jakora evaluation jaje jasomi batekere appointment yo koru njiko nyara kuba chiko yo mupira ogusaba ko ane mune referee goso omuntu wanjite Chigosori nare gusaba nga kera nyare kane tikatonyore biti playing grounds chire chingiya so that abagosori baito banyare konyare kipawa na referees intonyore chinjaris gatie mechando erengire gokeanana gwetera somoroberi oyo no kore no kubatera no kuyankororo gatia ababugiche sirembi na abwatari bechi team kone kibuna kere Chigosori chikobugigu abwatani bonse mbanyare gutabirana na machibwa se Chigosori omoroberi yo nigo ragenderera se wiki ya kone kibuna abwatani benko yo banyodo bomanyibwa ime ko reporter ya Ndizi TV korwaiga asense moya getembe gotoka ime ya obogatakati wo muchobo songo Eretaria nende mo Steven Captain 001 Emate mwarero roboti ruru ikirano ase omuyego yobene wokane kibuna chirefari tajorere amaigiro anda kensema yobuna Peter yora senior referee engenche ya maigiro buna ya ase chirefari engenche inereri Actually mupira oli maybe some days back abantu mbaka gerete kusabanto ngosoma bali mune referee wabugete kero monta wako mupira ngande yake na bameta amachiko ya yokubuye filimbi. But now, lazima referee qualify na kupiga mpira, and it is a must that a referee, whoever going to officiate a match, lazima itoke na trained referee. 2, because and again you must love it. Lazima bwanchu mpira kwanza itself. Alafu kwa kwanyu anjire, then gokoronga wana kucholo ida kokotake ko singu cholo ku retire from that. You join the referee ko se coaching. So match come. Unaona sasa. So that is the main reason that way people be okay, because the football itself ni wata machiko. Na machikaya lazima utatrain obuge mpira under 17 laws of the game. Asama chikalia vekire yankoya devare 15 na abere ekachire farishane kibuna nchibwata machikayo na yunerengencho ya mayiro buna yukorende kurensemo ya buna babwatani bechi team ensemeri ya coaching na kuraba gosori like na ebrengero bya ombiri bikaro ko rekyo mbegia FKF hekorete mu robiri bune yeko ne kibuna coaches ose referees ese kerlipe kuza beto korra babire trained ekirenge kigane kiyekere lakini bono abakobanga bono bana twarogeretie Itiweza nchira bako beka chire iguru. Unabona babegete okwegeriwa waka na 5000. Boro kama kanyara ngai round yega chibane chikinite mutoruro shilingi 200. Abana bachirenka erusa. Omaye gote ngori shilingi 5000 uchiko ko beka maigeri aria. Bona arako kare baka begete 1000. Nare ko liringa chibe sibabe chire iguru mono. Masomo namanya. Lakini parigererie bapungusa ke weke no chiri wibere. Abantu bonse bateme ko gende training yega kuzinja abantu manyete Chigosori chiga na nchenga ketenga after to training na training no bref that time to achi to aga 1000 lakini still to anje teme pira Chigosori chiga to ya Gusii to na jite so boli fali na ande ndiko do riskale chimono egari bate ba kwara ba poroki aria nga ekere ba bere to training mono tali bonse ba ko me pire yega ba chikubugia ngana ande nkoyora kale ba ligeri abandete ba ko nare gusabanga ekere ba training chiri fali Jones bata makoliro ba balance mepira Richards ba training ba mepira yega abro ba usheti nimete pita gwetera experience keri kwa tware semia ke yonsipi no mayetanda ke ingi kerike kana iri kwa kibuna twatore amaigiri obuna yaiga koleta official trainer achemba ke region ya ino ko organize ko mobilize baka abantu baike ndaki ke koirira ndake ligo libuna bateba of course there must be a pressing encho it's a professional kind of skill area bwate ingi kerikera ko Rwanda ke get standardize ligo lirira nyare ko ba comfortable gochia seba bwatani abange baragani kwegera actually ligo liaro this time round ndia baigora ake but dinde gora na ande bago ke budget because Olio Chitali is from CAF is a man from FIFA actually kabago kore expenses kia agocha gotumeka saa korara na kila kitu wakonyara actually hizo pesa tena zimeisha again windombire bia refaisi babago tumeka muna amache bako imegari yote wana it's under that fee na bintu binde muna the playing equipment bintu bibige ti practical so hizo lazima watanunua so that's why actually any need ya agenda go and some days back actually federation ngo wimnata unu musano nata banga walilipa 1000 federation inja chipetin ikaketa for some other areas ekarane subsidy
Lakini bon this time round actually because I don't know what happens sijui ni corona I don't know what to say but iko budget bakanyitiga. So that's why umuntu omale gocha waka na 5,000 as a new referee and this is the air fresh and air yaka na 3,000. Andake igono igwetanda ke chisem chiricho gotebigo kwetera the different perspectives to konyara gwetera ensemeri ya coaching na ensemo ya refereeing igoro ya engencho ya magiro bna korende kurwa ensemeri enu bna bagosori andake nimenyete la season ngwatware team litanga ni piandake Chigosori njo orandake muta itabete na officiation ya korekanete nana ki instances chukiarenge onye chiarengo ase oko officiate mu pire ga ngoga mura bana to abade team to akachire to aka bogere na to acha kusiaiga aso ko officiate oiga akara twara konyora twara kogenda twaje ko buriru bogeraria ntware ko anchera ne mipira ya go twara ko to bagere bare go tubugeria bare ko bugie mipira mebe lakini chiri falchito kera chaga chira yo Gusii kera mipira ite yanka abaita iga bare ko bugia mba wate any problem lakini ndenge ntiyo kana ko seba chibesa ba to gwakana na nchi team to internet to sponsor chibesa chire igoro na bono iga twakane referee ne pa team chiri wisana bona nyora ngano asekere Gusii igonga to waka chitimu ibere no iwete ngire timu wana kala ewante wakana andi kwa chitimu ntu wa sponsor nindu toko changa ga twabeka una bona rito ko lyanke ontu wa mupira toko gana ya match tuko chwa kinyama to wala ya match youth edi ingo chakere gucha youth ya gucha youth edi ingo chakere mambi ekera toko gendaria oigatwa kana chibasa chiri igo bona nande kiwango kelingo anga bato bekirete igora mono bawante baligeria chitimu chinde chiro chitaranya ora chingu ndake nsemo ya Peter gwetera experience kerio bwati nimetona ni perspective nandake na vera be nchiva verified information kolende ebina bibiro bira save nyora ndake konyora chitimu chinyenge mbagwate perception libra ndake kereba achire away team andake oboneri mbonyare ko boro gose manipulation timajina kiora kwandre igoro ya manipulation error nsemo ino ya coaching eskile no bwate pi ono goikese Gusii ote biri goika richibwe rive nakira kwanda igoro ya manipulation na pressure egocha inu se inu referees actually my brother kwanda magana maya ndai tiko tabango tebiro oburimo go so tebiro be actually chi area chinde I want to thank Kisii referees as a whole. Kisii actually wants be I want to say Nyamira and the Kisii officiation are around 98 to 99%. Why do I say this? No ren bali bago chebona chitimu chiko no eguru Kisumu abona ka ngwanda div 1 and div 2 ebago chawata officiation ya gaigere very nice teams chetu ko abona bona Nyaburu Sportif tubate waitat tubate mamoja echinjiri chira at that level karo chiko soka when they come back maybe bago complaining a chifali cha galia anda kecha nseme yamo officiation yaba itaringia. So actually intuga bona kulingana na training toil muna referees and at the same time mune level mune ya for example na referee band it is not good. I want to encourage that it's not good or favor because it is your profession nege ndo chete college uga train. So unaona sasa the moment you kwa Gusii chipe so bugu mpira bobe unaona sasa look here a team ya one for example muna na rule ba kwa ebe so bugu bobe. So unaona sasa okay ni ile ndeko Nyaburu and this they are going to meet. I don't like your. So I want to encourage my referees, both sides, either Luo, whatever, or and don't just bambo. Actually, let us be very fair and neutral enough. And that some other areas are actually this game and which is not good. Sasa, lakini Kisii people, including him, we are doing very well. Andake gwetera na bana gani ntiga na SMS ngini bata semende ya coaching kodi na bonko da kwengera ke agora sense mo yandake kwanya gutwara pressure gwetera expense yonse pio bwa kwanya gutwara pressure ndake kwanya lete pressure se Gusii na bonya na gutwera inde bali once bali tiba manyana how does pressure come, which is the right way to overcome actually. Okay, pressure most of the time kwanza you lacking of maybe discipline as a team and the team nera kwa for pressure one of us ile gali ba America tabanga this game it's a must game. It's must win. Na aye go cheto ro baraki kubuga mupira ukoro mupira muno akwa. Are you seeing now? Yeah. Two kwamba kanyaranga penji ga technical bench chikoche including onera atebetinga a game ye referee last may win. Oh no, you don't know them. So no sasa. Yeah. And they need a win. Na maybe they have traveled a long time one month to pay team Rusia. So no sasa mpaka Nyamira.
So no, they have wasted a lot of money. They have come to play, but we should be fair. Oma yako peka ngati a must game. Wapa tunanya saa harago kasi. So no, sasa pressure zipo in every game ipo. Lakini now as a referee you must play neutral. Hiyo inakwanga. 2, pressure inaanzia ida nini page mna nate baga. Yeah? That's why a training yet included coaches. Matter some days coaches they were not even trained. Mbali go training agocha uikaransa watabenjene coach. That's a coach yama ku inside the players. Noruche referee ngikiri yako. Okay, onye coach yate baboyo. Inki player era akole. Muri player no kubate sati na wako ngeta. So unaona sasa. So that's why our federation maybe FKF in Kisii but this thing last man coach keke. Train and bamanya machiko. All these coaches lazima baita machikali 17 laws of the game. Ndake mwancho mure igono igwete kiribagante kwana ndake amangana ya officiation engi kilima na nkeli tali mangana referring yoka gose referee beka konyara ko babuya hitem na chirocho nchiponte chia babuya erinde pecha te kwa ndanse mende yonsi na machibu ali abageti abana aranyara gutoka chitekemera ngo kyanda kereche ire ko ndete utera abwe sengane eyo tende sema ya kabiri studio ndake amma igerio kurwa sense meri ya coaches ninki babwa tekyo goteba. Ama tuko makeigo irio chiligi chia Division 2 Nyanza Regional League na chiriche chikaunti koiranirira nigo gati ya baorokia banene bechi team bagendrete na maigerio aliganiri na Football Kenya Federation. Chi coach as by today baikire every 20 which is a good number na in the age average age ndo chenechi youth. So ko move to differences between the coaches and the referees. Chirichialing last season na kitu arora ngatiga to have this program to harmonize both parties to have the same program in the same venue at the same time. Aba bwatani bomoroberio yo kurwe kiombe gia FIFA bagokero kubwatira na batwarire na baorokia balense omoroberio yo. But here I'm at least impressed that they are on a certain level despite the fact that they haven't attended any course, but I've realized that the courses that have been done previously probably have impacted the lives of the coaches that we are seeing today. There are 5 substitutions and you have to do them 3 times. So the coach should know on how to play with the same rules. Something that I'm seeing in the World Cup is the extra time. You realize that now it goes up to 10 minutes. So if you're a coach and you're leading and you decide to delay time, just know it will eat on your side because the time will still be added. Gati ya baoroke bechi team basanga na Ndizi TV mbanya gokera amaigiro banyorire asebiri baso migu barachiko bitumeka asechi team chiabo. Arre nagingunya ko bange training ya nasa abana babake na ababa ntelisa big difference. Munye tuwaga bakende bonsi yama twanya to misira abana babake abane twanya bamimba barombi yaba. Unabona igabono kulingana na mangana twanya konyora si training ya lero igusikuru twachagete anyora mafunzo aramange sana ekoro kimuna abantu baito konye ground inkora somito lakini ndiko boro kibintu bibwenerete negwitira mafunzo ya gwikira bono iga nimbua tubua gale and nimbua to wera muni timu ya nemba Kenya kwenye siku simon. Coaches ngosoma bali from referees na referees ngosoma bali korwa se coaches. I want to believe those differences chialengo rokiro montaro chinari special than the other will now minimize this season. Come next season mnatoka county league na regional league. Abaorokia banene korwa sorongo rwa Gusii nigo bachengeire omoroberi bwa maorokio warire ne kiombe gia Football Kenya Federation asebona batero na biri byonse babire ko babagwesomia sensemeye mbaye na kibuna banyale korokia abagosori babo buya elio beroberi keboikera nubosi bwe Chigosori chiabo. Kuripoteri ya Ndizi TV kurwa iga sensemo ya Getembe ireteri nende mo Steven Captain 001. Andake yunensemeri ya baorokia Gusii coaches bali bakonyara ko babakora chitim andake korwa yensemo ya weri ya coaching ko yunensemeri ya coaching esorongo rwa Gusii nagira nyare ko bagokonye rank nandake kelia mayiro bunaya kwantege ikirani elidito kini leveling ya coaching esorongo rwa Gusii. Igento bateba o maigeria yanko konyare na yo mintateba kere team chiegerigo ose aba chi coach ya training we ngoma yajiri kubanga gori team so that team ya nyoro chinguru chokomanya like a problem one ko yaba ne chi akara chi training ya bere nyinge abantu ba training babana chi coaches akije wa team ijito chinke nchiri ko nyara gwakana
ase coach ako ni okone muntu konera kana training nero nyore gento ne referee ekara ya training we ya chikufshit ya kanu lakini bono team chiyo chiranyare gwakana chikoch oh ibune referee okwenda train wakaine chiwe so train kulende tuli konyora mushahara okay unabono koigwa chiri fari ba complain after training yabo ba we mipira ba chikobuye igomate twaje gwakana lakini chikoch kotwara torobo manyi twa train team cheito chagendera nentin kuba nditole twasukiwe kiwango gete tuchiko kwa team gete lakini singe nchobo le merwa Gusii chi club nchikola tiki chi academy nchiyo Gusii na coach tibwatie timu ya tiko train ye mwakane lazima ira ndoka ali train bali bankari iga ekunya ko bakonya free abunondo ere challenge nande agotanyora ebitokyo nare kusabanga nonyina barayi baito tonyora barayi abaya na bago sponsor chitimu chiga bachikonya chiatira na ronchi nyore Nyaburu Sportif kiko chake league otwagete division 2 totira ntwagete tukakorera number 7 kitwari ya timu mana ya lengo ya karibusani na bandi gatwara ko omoshimwa mu Maria mojumbe bagatokonya tugakerie tugacha number 2 yara ko banga ni chinga kichirie timu cyara go tinga kibona bono cyara go timu ibere nende ntwanga tugatigirete ngese kintu cyara go iri time timu yara go tire ayemo igo inara koteba oburemerwa mborororo wo konywa ye timu cheito njiri kwenyara chirense igo nabo toko coach ko train yakonye timu eri free etari gutwara wana muntu gutwara moyo pogo chiko train sintari wakano lakini lifarika go train ngojero kwa busheti mambia kwanya mupira wakano imanyete vile vrengere rivia yo mubwatani korwa sensemeri Rafael korwa semo ya Sportif Nyabururu kagosori me league ya division 2 na onya mbono kubwatana naito rero ikani gotoko kwana manganari officiation nanje atwatero kubwatira nokuya gati ya coaches gose coaching section na refereeing section kone kibuna enko ya Gusii ya sukire bosio gwetero kubwatira nokuya kone semo ya upita gwetero experience keri kwanyorire imende chinse ya mochinde buna chinse ya mochia Western na Nairobi ya sukire mono sana asa mangana yenkoyo gwetera gutwara many professional referees, many professional coaches. Gusii iga ngap kichirichire semeri ya coaching chibwente chinyare gukoru erinde tunyare na itugusuka igoro bunero ngoro Gusii asenkoyo. Actually gintu kiragere tusuka igoro is okay abantu omete bagwetenenera. One for example muna chi coach echirifali ebagwetenenera ku ire training work. Okay. Na lembo ndige timu yote ya Shabana nyindie ebwatire etali ire kuru nore county the governor of the county of Kisii County eitongwae go soyororo Shabanera agenda sana bone shida ni linga ki sponsor bandaba bali go sponsor tunaona ine shida Western oparanya yani babo Kakamega mata oparanya gare go deal ne jitimu ama yetenga jitimu ya ikeire na kitimu yage ndisiko yako mupire irana njabwa go stebweti abakasoli bali bae allowance kidogo tunaona sasa motivation nerabu so that's wako nyara batu bwetu na Western na ole Luo Nyanza actually Luo Nyanza abantu babo anyanginyo sports people aliba yani bale kure county nebiti a county nebiti that's wako nyara bana bagoto lakini kega kisi konyora timu muna Nyabururu for example iko kwenye diete nenerete ego je ikasi kete yabe ko mochango ngatokonye ngo siringa 50 ya ngo genda dole muna nara omo ekochi amarani Mr. Kanga iga abegete wala watanga mambi ntubwate game please to changere so unaona sasa onye timu yeli ebugo irine the county sportive ebugo irine county but the sportive they have stayed in that level for a long time wabwene to bona sportive yego na wabwene to bakona KPL lakini wana singe because of bagoji mbaliko yani okotanyara chibasa koli mbaliko kwa players bali batakere so unaona sasa bona na again the another ni motivation maybe kare mchezaji akira wao kuna lemba na enelibu after game tunaona sasa lakini bwana ni mchezaji waka okaenda kabosa hata ile no intenbo naona sasa lakini waje wale njendige ikaro kinde kengao to kwenda magana ya branding magana ya chivesa kwa ba investors aise Chigosori chaito chitimu chaito na FOM irengia ila ina chitimu chingi nchikone kurenda serero gato chukona seme to abwate ya coaching na refereeing aikurwa sense mo yao ni maite Mr. Prinate baraka kiende coaches ni kwa unprofessional wase konyora ubwate timu ema timu ya wetera train you don't have the right team kwenda kwa sportive ereka
guika mubue mwa pressure necessary pressure uchese referees na ki ose mwabeke bina guchase LCC ingi kidora sabe coaches ba mino kedojo chakachize mchinyi yabu na divtungo chaka mole weekend yeye mambi mubwate kwa sori regional league nebege guchaka kidora sabe si coaches ose coaching staff kororongo rwa Gusii kwana kibuna ebine binge gati ya coaches na refereeing mbike to chaka season yenya egenti yuko kiragere ebine bike na nkorwa bikorwa si ref unabono oyo minto ref nate abanga chitim ngo wakatoni timu chabagere chitipu chiria abagere mwede babata manyinga ali ngomuntu no yo minto nandi gawante kobwa ngotra ba ke mepira muntu nakubuna ba yani ba firitinga ali kire giturakoro batikare ba kuchisa sita ntutu watu wanchani ngolingo tuacha kwa mupira etimu eko lakini chimatch kwa mnchiyo kena how comes like era bugigu extremely bad no yaras kuri kabare robot rwa referee na kiarenge how comes it's possible ase estiongwa le boke tengwa na bigo twara chiroro twakiwe mipira etarie mia lakini tunje kwa ndabona ko bateya iga okay inata ko beko enchira mipira ko genda timanyeti ose chiref chiria abande akonyara abegete gento gete mubuko oyo mndara ko kwana ndogete iga akonyora kwa tenga bono iga gendaria team ko spend ile chibesa team nchiro akonyora chikwa sponsor pa ko jale pate team oli etire kero ko jane team e una bono mamke to mupira to players bali 200 bachi we player liko ko bakana liko ko bakana mbaye bono baguchanga bachi okay challenge unegocha a player eli 200 echikwelinia into officials toriye ebesa tojuo kana chiref na nkere tura wakimbara batari kanyora abane para banafunzi bao twakere baba mupira bakatolinie ekere goikaria ntubate besa tokwa aonge rifari kwaso konya chitu tubwala chingenchi goisana tuakane tuakasiri na bara training nande second half turgo waka chitira isana twali igonto konya na besa tokwange tokonga RF vuji moja ara moja tamonyo lepi enye choko kwa chumu gani iri okay team most doko na chigo kwa binde chiri chikwa sponsors na team chabo kere chigo chali chia digiri RF chiara nyakunia anda kede wasori yakorekanire bono kere mwanya reko rikoro boti rwa ino mwa wekero cha leagues and competitions committee LCC na kanda ke bine biko ba handled ebina bine nande mbiru chibya ba handled bia because umuntu okorika claim ne referee ne matchcom bali bale referee yali kali matchcom yalika ekera kiriba akoro koro getikaria na kigeko genda that process kinekeria mote una le mwaka ratibasa kete kimochi ko kugambwa kwanya nanga still no kusali chingaki egenti yo kanare kusaba kere referee ya iro mopira ekobugia terange timu ene yanka ene isiko tigebugi kulingana no bumanyi bwaye uli agite school Ndake ni maite kwa kwani renga na yuke kwani konde wana inseta ike ya masema ya opita eseme chande hospital liranda ke torenda ke coaches mama ite rules akeigo referees mama ite rules korende manipulation ya kokoleka na gwetera se tips na gwetera se FKF konyara go collaborate once in a while se chance mo chinde ne matchcom kwalta go se manipulate results chi game inkirora sa FKF ke kore kone kibuna our leagues ko bachire competitive na credible. Actually, FKF nero nyenti yale wanja ekero maybe for example any near ili buna wono sub-county league tuwate county so nona tuwate regional this time round iko one FKF nale kwenye sabonye sekenjeli swali kwa mbulinga ingi FKF rakole ekere ni niye yekoera ekero maybe league ya cheziro wona iko chikoera actually bateme kwa award team because kwenye waraba kwa award ita number 1 number 2 and that's all. The team can spend it a lot of money. Then feeling when you can arekana. Wabagindi bali kigwa, wa sub county, wa team chichonza actually chicha participated. Naona sasa wama wikabama uchaka kwa award kuru number 1 na wale mpaka na number 10 because team chicho kwa more than 30. So unaona sasa at least na ile team yako feeling na wale na abu yetu nango na yetu gento kete next time kwanya rachi team chigotira. So unaona sasa so FKF itself tigete mesana munego nyara. Yali ya bageni yali ya words league ya region ya koera dibu ya sub county ya koera dibu ya sub county ya koera abana balia wasichi player chiria chikosi team chiria
chaba awarded very nice. Rune somo jando korwera mojando tori korwa se kane kwa tichiti mono tori korwa sata award mono mojando korwa gatege se process chuika award ili na bawate bandake FKF teri kwenda kibuna ama chikaifa abwati rukiboikeraru na ika goteba na balikali rube go se protest ucha celsius mbabo atikwege na kolibu namba yugwekane onye twabwate po officiation ningi gekera akoru irinde gapweye egokora kire gosoli yako ngosaba ntumba gutwara egudu lyo goswache ligi anyale korwo. At that level mune for example ya KPL and NSL ndubwate matchcom ndubwate no muntu kurunga referee assessor. Umuntu referee assessor is just there to go assess the referee. Matakara na ro kwanse referee ya muntu ko assess no ali skali actually abuno debabunira abenchire tuyo ndako konya is only thing no kubugi fairly. So abatu arabanda bababere in every league itakuwa mambo itakuwa sawa because matchcom nera ali kulika a report. Generally bune game ya renge. Referee assessor no aralia awa assessing akiri referee yako rakeke. Referee assessor erega siye gacha assess abantu bane at this level. Assess umuntu ko fourth, assess umuntu ko first assistant, assess umuntu ko first second assistant, assess umuntu ko center referee. Maskara watu bunaya na wabate bintebe. Erega siye no kulikinga pito tuke igacha kumbira dizla asate nini akiakora box to box ali gaena ne card tayo na kyoko na ne card because we have two cards here kujenkwe bangite okay kyoko na ne card but we have methods of giving a card so not na kiana ne card okay ya kabiri na kiana na just magoso kiakora so that ulima ya kwa unaona vitu kama hizo so those are the things referee assessor go chulikeli omayakoba o assessor tengo muntu na ali qualified to this level nona sasa okay FKF yale kubeka abantabo na abantabe karwa go into the field of play mba create friends era chitegasi nona sasa era chitegasi ali o was mwa kore pre-match ndo to kore pre-match before the game wana kuri muntu ayene kolega asiaye mambo itakuwa sawa lakini bwana kwanyora chiri bali chiri osenisatu first assistant, second assistant, and center referee. And the awaji chali, we bali batatalia. There's no matchcom. Ano sasa. So no hapo sasa. There's no assessor. Hakuna referee assessor hapo. Abona hapo kwenye na babo bali batanga koro. Mara gino what? Yes, just. Okay. And those people actually mbancha ini. Actually, Gusii na kuma chikora ngantuli wanja na buwe. That's why bintu biko na jeni no matter types. Okay. The moment mpiro nganyo ni baba kana Gusii, they talk. And most of the time FKF from even above. Yakonya na batu mire chiri bali chonzi chaba kede chonzi pi. Mune chichike mchinyinga nganda kilicho konya ni ndro musinje bweka abantu boss na basikisi. Obekire lines. Okay. So konya na once pi abasigisi. Ono musigisi match komo musigisi by assistant was na basiki. Igetie kende inde go Sengiricho stadium go se water. Bo stadium. Wanataka tenga ki ai peke yangu pita. A drop in the ocean. Baisa kwa tabanga bono game it's a must win. Ni origini yale. Na okwengero. Yes, sekanja the moment you monta atama no mupire ko chali. O muntu bwento kongora kinga this mtu ameka offside ni assistant. Assistant no yoromo umusigisi. Okiririnse. Aside yende muntu osokire. Ono musigisi okirinze. And again you cannot officiate, you cannot whistle egasi omuntu. Yeah, sure. So no sasa if it's an offside you need your assistant referee. Akiweka akienda akifunga that's well and good. Your job ni kuweka katikati. Unaona sasa I think I've answered that question. Manchimole yono igwete ndake opo kongo mbororo korenda opo kongo obo kongo bole zaidi ya team bole zaidi ya grassroots leadership korende to sabeke mbegia football Kenya Federation ko yana kibuna ngekongia machi kona kobeke merobeli bene irane kipino ko igwa no kuya korora rasio so manchimole chinsa bune chiga referee pito ngire chikadi bere ongeire yela iga ongeire red yelo na ongeire red ya iga kondo manchimole yeli mura akora igoso linde lyo siko tinko baende yonsi ngo chiko chigaja tondo mutima kumukego koirana tuendera sensema ya kwetu randa timu ya Shabana FC, Gusii FC, NSL na Kichero. Bitomo tumokomo keigo kuirana tore. Ndizi TV. Ubwana
Bwansu Wumo Gusii. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Television ya Ndizi TV nigo yabwatiranire na Kiumbu Holiness Children's Home iyugo korentera umurubiri asugusira abana cintakana na kubanyorera kisemi endagera n'enchera yokomenya asumurubiri bwogokonya abana 112. Ungana na Ndizi TV tarehe 18 ya mwezi huu wanapokuja kutusherekea nasi watoto wa Kiumbu Holiness Children's Home. Tunaomba muhisani yoyote ama wale wote wako na roho mzuri, wako na kitu chochote wanaweza saidia, waungane na wao ili tusherekee pamoja. Bono na bogo tumugusira kwebinto buna chianga amarangeti ebitamba ebitabu ebikoroto endagera nebinto binde binge guikasi chiabisi chito Ndizi TV echo kirebo cy'ubwiciro ya embassy ibare kogenda nyakohe asenyumba ya New Brighton Apartment gose otomege toro kiao bunebesa guchia se paybill number isatenoti account number ibere noti isato isano na ibere eyemo isano na isato eyemo ibere isano Absa Bank. Asamali tankoro kwa Reverend Aperi Onchari director ya Kiumbu Holiness Children's Home. Yotoko basaba obwanchane bwino no bwanje kwino okoro kuya munyare kutume bitoki bino uchiase Ndizi TV none paybill yetonto begetensari na bakonyora ne account number kiri obwatege ko gutuma guchiororo na musigo ndo bwese uratware onyotume uchiase Ndizi TV egere tokonye abana abayiga especially ngake ya Christmas mtoganetie school fees ya abana aba bagosoma mayiga abana bari chi university abana bari chi college abana bari chi primary katoko sherekea abana baitu nabaro banyare kuyigu buyanga mbabwata abayiboli babo nonya abayiboli babo tibaya abande basirite kare lakini aba bakwunga amaene twanyoriro kubatu koboko na Ndizi TV na abanjo baya umucyo bosongose Gusii yeito gurabe kitariki 13 cyumutinyo yo 12 umwaka w'ibukiro bwibere na 22 cinsa isano n'isato cya mugaso asobo menyo bwabo aliense mu ya Kiumbu ogo konya kwa ukwa rero nigo kugucia gonchoria obugima bw'umwana ntakana ankyo Karibu Kiumbu Holiness Children's Home. Ekerogendrete kwebanga kugore binto au na boigo Mstar Electrical neduke ko ni bintu byugo tumeke stima byechingencho au buna chi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes enesumari ya steel chi socket chi screw chi wire chi circular boxes cutouts, adapter boxes, dropping cables, consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photo cells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. Mstar Electrical, mbabuate chinsa chinde, asumu chibuo Yugis, opposite KCB Bank, na boigo, asumu chiosuneka, imeyumu chokisi, nigobare aseste chenene, yechi baz, angena makutano, na boigo angene nyumba ya Stage Plaza, bakerisimi, ase namba, enoti isano na ibere, isato isano nemo, isato inye, ibere isano na ibere, inye marakabere, gose, enoti isano na ibere, isano nemo isato, isano na ibere kianda, ibere isano, isato isano na isato, Mstar Electrical. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga guna chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chi mekoni mienge ni chi mekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru au naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling
gusumwa kirisimi Ruth ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chozi nebintu byogukorera Chigosori omurigireria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukoreribwa massage magiga yuko gingirwa nagukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoroisigwa chinchara chamagoko namaguru nakurusigwa sangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchuri tuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato Yemo Palamax Executive Spa and Baba. Potters Haven eyeni sukuru egosomya kuru ebirazi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio jibirenko bigoro wetani gisemi cyabutambe nkwegeria bale okubugi gita nabuigo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse muchogo isabira ribaga yokogosoreria chindagira chingia naboigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abale amegirionsi yumurubirio CBC iru mwano ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abali mubarororo nigo barase kanisa ya pefa ensemo ya daraja mbili wosobali kere email pottershaven@gmail.com boigo nabukuba kirisimi ase namba enoti isano na ibere isateyemo isano nemo ibere isano nemo ibere isano na isatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano na isatu isano na ibere isatu isano. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Omurobrio bw'Chigosori nigokoretwa sore na Peak Uniforms and Sports Center abarosia na buigo abaonia bechianga ao shokobeka banyore imeyumu chukisi ase nyumba ya Baraka Building angena Shivling Supermarket gusoba kirisime ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Biamono mwancho muri senande kubwati muroberi w'Chigosori ko tubuna botambe na inchende mo Steven Captain 001 aserero iga tubwatege ikaro na babwatani kurasa mwanie Chigosori ndobate Mr Peter Otuke oyore senior referee onyare kubugie sirimbi ya Kenya Premier League na se league ya National Super League na ndobate Mr Rafael oyore mubwatani kurasa timu ya Sportif Nyabururu abacha kire league ya Division 2 ya chakire weekend ya na mambi wika otoro rante byandake gucha yu tumente gucha nensensi timete gosene yari gani tike boikirano igoro ya gucha yu tesara ya bense media nyamache kondo mwancho morire no moroberi bw'Chigosori nande nabokorika SMS odebin koruse mo kieli ogotubwati corona kerokorika SMS njebuna Captain 001 na iru chinguru ya yellow card na red card
tingo kwende yose segenja no muntu muya kubati murubiri we Chigosori ime ya Ndizi TV konde chinga kiechecho Chigosori cha Ndizi TV FC chabire chikogendra nandake ase wiki ya ita nigo Ndizi TV FC yagosori nabagaka baki kao asegeti keri kyage tembe na nakole nte roboti oru twenda sema ya kabire studio torosange. Eganga ye timu ya Ndizi TV FC goikera chinsemo ao chia Kisii no yegeta segeti kyage tembe kegotoka ensemo ya Nyanchwa. Kwa majina anaitwa Polycarp Nagosia. Mimi ni Secretary General wa Kikao Sports Club, pia team organizer wa Kikao Legends. Tuna furaha sana leo tumepata wageni Ndizi TV. Wamekuja tumecheza game ya urafiki and we appreciate very much for your coming. Cheza mechi mzuri. Tunaona Ndizi TV wameanza juzi team and it's really growing, but wamesikia uzito kutoka kwa Kikao. Asenko ye yuo Ndizi FC atie manite na bagaka ba Kikao nigo Kikao yanyorete goria nseme ntanga ni Chigosori gwetere penalty. Elieta nkuru Timothy Moronge nje manager ya coach ya Ndizi TV FC. Itukulia lero twanyorere draw ya 1-1 ni timu ya Kikao FC. Game ya lengenkongu sana, in fact twagoki sana ne draw yese nje timu ya Kikao bali mochesa, lakini ndende gukurigereria trend yetu na Ndizi TV the last 3 games nduranyora bugwi kagete nekera twariririe level ya itutogo face team chire very strong considering intubono no mutinyo gatatu seme chese kagete bono December bado ne ntamba abana mbali mpaka February se January uchumu isari kagete bono mangana na chake ko babuya ensemo ya kabere Ndizi FC nigo yarengana netia machibu gwetero Chigosori Dylan koirera Chigosori yuko era makali twa struggle na yarenge nkongo wake twamenyokire buya ndete yomia twanyorire point as a man of the match na nyore goal twafunga inde na chikolix jana na ba congratulate ase moyo mabwate Kikao FC nigo bashengereto murobiri yo bwe Chigosori gwetera Ndizi TV. So tumeshukuru kwa kucheza na nyinyi, tunaomba sana muendelee mazoezi, tunaendelea kuwaita na kuna timu nyingine mingi zinakuja, hata tutashukuru sana tukiungana kuchumuika nanyi wote. Mbabwate timu na nengo bakera mbiamono also go support talent in Kisii County in general. Ayunaro next time kitoko umirana, we promise you that we are going to beat you. Haitakuwa 1-1. Ndizi FC nigo yarure ire kogendra neganga Chigosori ne chirombe chinde chienko yo ime ya Gusii. Tigante bena game ya lero ninge yarenge na toro draw ya 1-1 na Ndizi TV ntoga ndete ne Chigosori na ende mostly ntoga ndete kwa linga corporate au bali sikagari wate team ndere tayari kwa face to are game na ina friendly match igone muri team ndio seralisco mu wate team yenu welcome to board na boto konyara kobega muri bene twari muri tayari na boto Chigosoria na ino nonyeta gendrete ne rusa yo mutenyo ikomina kari ngomana itaseni kia Ndizi TV karure irabuna matukale bosyo kena kibuna ngionchireria machivu yo Chigosori China kwene kibuna yanyorire obovui mono aseruse gendrete yo mutenyo ikomina kabere kuri poteri ya Ndizi TV korwa iga segeti kiage tembe kotoka sobo gatagati wo muchobo songo eli italiane ndemo Steven Chinga kia chechuto komurekeranda ke vadi bagante gosira Chigosori buna Ndizi TV egenderete nigo ase wodi ya Iveno wodi ya Steve Arika na ro Chigosori chiarigani we wiki ye abose abasai au basaga gwetera Chigosori na gati Chigosori Chigosori gu na se timu ya Kerera FC ya bwa Chigori bera segori ya muna wikore timu ya Iveno ward ase bago kera Steve Arika kwariga Chigosori buna chitende sema ya kabere studio tarana kichinkwana cha bwatani bechi timu echio amaleta ngoro kwa sel maranga nonye njeno munyake nyoro kirera nonye twabwire rero lakini yaringe ya tough game nande gendo ndatebi umushimwa Steve Arika agendere kubika tournament bune ya rero narikire mu youth anyore chance
yokoro kego kiaye. First and foremost, sana Srivaga, somebody tangoro ku Peterson Maroro, a center midfielder ye timu ya Iveno location. Agenteka tangani ngonyara kuyani rumo shimiwa Steve Warika, asante sana so kubeke tournament mneye kogera ngona challenge nonya twa kuchigo libera sa ya masirit ko lialero tokote bange ine ali game maso because ase game karakonda geti yo gotarajie bintu bitatu aidobwe bosobu bosoende draw. Kama chama ino nyaya senka ya wabwa soda se wodio donye chosali chigendrete turikere SMS wetere na mbere gora bwase screen yao tutevinse mwakie yuna na kiama chibwaba ni mwandi ko sali na Ndizi TV FC turikere wezera chinse mwacheto cha Facebook Ndizi TV News Digital ensemo area YouTube Ndizi TV News nda bokondikira nje buna ndemo Steven wetere na sema ya Facebook kuna Steven ndemo JR osensemerie Facebook page kuna ndemo JR live konde chinga kiechecho nigo mega yomotimo komo tambe digerigia division 2 acha kiravena se weekend na uliwene getiaya no mokonyi bo munyakiro go bwe kiombe gia Football Kenya Federation ase county ya Kisii ngada buna Moses Saiti oyo nyare kwa gani bona chitimu chionsi Chigosori buya ase tunde wo chaka division 2 very above us ni tu bado tunyibwete central zone chitimu chirororo bado chirichiane ngo last time to name just but a few Maginanero White Hat Nero Marani Noere bado. So from Kisii County Nyaburu Sportive na bondo even the coaches are still training. Division 2 ngocha Katori this weekend like now our teams in Group D Maran is going to meet Magina at Magina is the one that is hosting on Sunday and so many other matches are still going on. We are still coordinating in our central zone officials. Regional league we have teams that have qualified and some of them are already in the league. Which have Ichuni have been promoted to Division 2. Still the teams come from our region. In regional league and the Division 2, we have more teams than any other from this region. So let us interact. Even the coaches, I want us to form an exchange program to learn from each and everyone. So we are on the right track. Shonto ya vile koyanira nanda kesema ya Rafael la season kwa renga season yaye ngwa survive sana tokola tibu ya tibetingi kelikuwa chenchiri na mambi asa yosoli murato rene timu ya Gucha UTFC nsema ya Nyamache na kimwele na ntia sego soli yeju kakete timu yetu kuchwa kintu agete na friendly ntoi maite bya timu ye bangete na ndekete bona lego chikosoa wake ge bimanike gambanya kosororo ni maite mbe bangete tuara ba veke group chons bakara ali na bange baba Jefferson Kiondi ntuba manyete na baya bali na ntuntu bangete bya ntuba experience ngagete mandure to kogendaria ngo batema tole na ane baka tuba itengo bwato ngozi ntuntu wa experience bana bana bagocha kutoka tenga ya tikatoba kimupira bunori mwatene TV ole live otoko gena mabeso kubwa okay because ntu wa experience to akiririgie ge miaka sita gono iri round ya sita ege ntikyo gegotomina nateba nogo remerwa bwechibesa byo kogenda to ntubono ekera to goteba tuko banga tole nje yo transport to gochira bari bakari academy bakakanyite bakanyite to process to iko to bakake lakini to bachiko ntu ya gende gochikobwa nare ko sanga mambe mwana ikoro mbe ko biro live ari na moto go tenga neka na batabiti ndu bange wancho burieri igoma tevirembe bangete korenda nsema ya opita ndanya ko tebyandake ese league ya division 2 ne league it's one of the advanced leagues koro ese njoko ruwabona wekire chiligi chiri national kare so ime ya div 1 tore kora sorongo ruwa Kisii county bune ntundeye ya Rwanda sane sengencho ase koro regional kwenda ase league ya division 2 ne timu ya meye wocharu koro ase kire zone ya renge small simba ne chinde ibere koro chi zone chinde koro tore ne timu chinde ibere chikero na Daichuni combined korwa sense merie mini league ekirondra nere kavua na goswabu na timu ya kane korwa sense me ya regional league na ndake Gucha youth nero
gwetera chinchira chanero igasoa se league ya division 2 ndake engencho ye chitimu chingi korongo rwa Gusii kwa base league ya division 2 chavumage nanchirororo White Hat FC nerororo obuya bwa Emborobi kerebu norongo rwa Gusii tubate chitimu chingi ya div 2. That's very good. Advantage erabo advantage ni chinyinge advantage entangani munenje munerifari actually ine advantage ene sana because nintake tokonyolega gasi nyingi and I feel onye konyale kana nchiba no ene chichiroro I think there are about 5-6 hapo yeah 5-6 around I feel chibo chichirego no 10 itakuwa satori bono no chiribali jinde chiabere to train chiribali so tupate kazi so naona sasa so hiyo ni advantage. Two ni advantage kwa as player chonzo matenjita kirechi yeso ali matakere player era div 2 ende kama div 1 so unaona okay nakonya ile timu ya mwana muna yu mwata ya match Bucha youth yes timu ile na ni tulinje compose ne nabeko abantu nole no 50 bob umuntu achire kasi unaona you think about that one source of income as player so oko bachi timu chinyinge it's very good so that our players bakoli kick banywere. Two tumayikonyora nanda abande bona upcoming players also abari baba so region abantu basoya sub county abantu so county actually Kisii county etio ko mupira bwoka because kare timu chiti nyingi takwa sawa. Two yandokera na naro cheka na office game ya Nyaburu Sportif na ikotalingo kwa na gonchiange but we want to tell them actually ba feelinga into banye tumna referees tuale ko bayinikala nyina ababe egente kinda to kwana. One timu ya Nyaburu na White Hat bakutumeke getia kamo Nyamirako Nyamirako. One of these people I was not happy ekarongo nyoranga Nyaburu egwako mupira White Hat baba against Nyaburu egwako timu ira away egwete bagere tunaona sasa White Hat baba against White Hat kewaka Nyaburu baba against okay naona sasa hiyo kitu so hiyo kitu inaumiza all the teams in Kisii actually tumeke kemo egira bende kiasa agire ku whatever ngeli no nya sense meri ya Manchester ari kere United egwaka City ebara against kere City egwaka United etora against but now njige ndikitindu kwetaka because intake tonye kunyareka ntobe munaba twanchane ekaronya burure gwaka players bali ba sport ba fans fans na players ban nia ba White Hat baba shangiria babu genuinely so unaona sasa wono konyora bagere bali bachire Nyaburu ngwakere against Luo people kwamba konyora players basoire Luo ime fans basoire Luo ime ba nini bona bagera ba kutoka babwate babwate backup ya way actually the kick can challenge sana. I even call even those coaches ngabatenga surely it is not even fair. Yeah, my friend kama kusikwanza turanjana tikaturajana ga tikaturajana muchanda nkayori nkimuta yototere White Hat FC bueno e problem yabete e kene refari yabete ose gochaba yabete okay onteyo okay teyo ende kiabeire ekere to waka no mupira timu ya Nyaburu egotogia timu nga ekere to waka ne timu ya bagere White Hat yatogia timu ya bagere tuwate some officials with team para kuramana na vere se timu ya about 20 years na coach the team ngitenga katika asinche mara una liga ngine kana pata binga mara tari maya ande pakangira ne team manager ye team bali ba bali tabiria pakarusi gororo na kira officials with team ya Nyamirako waita ngapata bia ntuna bataba mo tintegetie ene mitiri ya bororo era kopa ebe ngwita tia tirire ole se team buru yetore era gatia otobati me support ne team yeto ya Gusii ebe nganya Nyaburu Sport ya tira White Hat banda ku support ngapata itu chama to nte kamo amangana ne mitei in fact mo piro mnogo chaka to chaka mambi iyo ngogana dia White Hat yebwe entwe ekere to ko bwa tu ate betenga team to ko toya ya seito White Hat kere wato mo pira iga tu antoya toya ente kere to bwate wato toya una bonto mbarka nga egeti amangana ishu egeti jaba wakati abangana ndenga bono emina geti yeto ngera Nyaburu aria kiale metwe ngera buya bora ketwa ko batebia bakate banga yaya ora ida bato geti na bandigiriti ida bato geti bato geti tu atebire ngatika to baamo ende tu ayo to kaligire diga una executive yaito wale tisran to koramo to support team jito ne jito ende kena go teba kera team chinyinge chia akoro kurusi cherikia bono mbuye na team ito ya shabana gukina because bono ekobega ase raisi ase coach kota team chigerigeri so that to yo chiranga nya na bogo sport mna bono to anda ngo kereka ba jito mbya Simba
aje umupira busongaria akarana ga motivate timu chitu muna bona timu chitu kwa mpira ali bona bako yepo ku si player muna bona players beto pata to ba ngwa kana wale timu Shabana ba wiki pro sportif gore ntumbi yango atotolenga ya buru to akorle to train andake vatira ko mancho murere andake na igwete abimena no bya white na sportive Nyabururu ndo chito bari to bekeru mwe mapato amachibu na kiwa kuigwana mancho murere ina mayarengete ligi ya division 2 kone bana bataki kunera mangana national super league na andake asegete keriki ya Gusii stadium mega yoko tako sali kwa semi yake eternity ebire 3 nikabone weekend ya etimu ya Shabana FC ya rigania go soli yaye entangani ya inka asegete kukia Gusii stadium asbara ko soli ne timu ya SS Asad Kurase county ya Kwale na ase go soli yayu Shabana FC wetere captain ya Peter Ugechi akabunge goria ya mwanya kwante Shabana kubwa na ndake enere nkwana yo moroki mone gwe timu ya Shabana Sami Okota Game imekuwa nzuri na feel tumekuwa leo na confidence na wachezaji wamekuwa more relaxed kwa sababu wamerudi kwa home ground yao baada ya muda mrefu. Pia nao support ya crowd ya fans wao pia nao imeongezea motisha kitu yenye wamelack kwa siku mingi sana. So na feel imekuwa ni plus kurudi hapa. Hiyo win at least tunawadedicate kwa sababu ni siku mingi wajiona timu yao ikicheza. Peter Ugechi namshukuru kwa sababu at least experience ni player ana uzoefu so anajua crosses kama hizo zikija ni wapi wako supposed kukua. So ni ile uzoefu wake ndio kidogo naweza sema ime-add kwa timu. Asa mareta ngoro ku Dolphin Mbwari omo nominated MCA county yetu ya Kisii. Lere tuacha kushangilia wa murabaito ba Shabana ba chesi rumupira bya sana we are all excited munoroche getia bante bagogete. Omopira team yetu ya Shabana ni timu renkongu na ndio tuto ba support all the way from the county assembly members wetu ba county assembly waona igenge nteke tanto go itine supplementary abana abanyore budget yabo banyore chibesa bago tumika sama tumizi yabo yawachezo omopira egento kende na bongo wakera omugavana ito Simbarati okorega asiengia otoire stadium bona maige tiki abere na botogo chatucheza ne mpira itonka neji fans chance ipitia chireko support team yetu ya Shabana heko asante sana. Like you Dolphin Mbwari nominated MCA na andake Sami Okota morokyo mone nandora Shabana yu ya nyara utwari go sori ya away asiba go sori na Mombasa Elite na baada wanyara kubuya go sori ko ne kono Shabana asityo sori ya go sori sato ime National Super League ya boire chonsi ne clean sheet chonsi ne clean sheet kya birege ko be kor raka yevuna Mr Peter ene timu yanka ne timu bato mugano mutambe PS rongo rwa Gusii na sikinyanga ite namba isato kare to rese Gor Mahia na FC Leopards akiora tebe Shabana acha kireiga na ndake kwa ego getiga. Actually, again, you can talk about Shabana. What again the league this time round, and in your era, it's because of Madam Mashabik into what actually support area. Go a player say moral yoko win a game. Whatever the 12th player. One roche by Rua window and bag and Narok. So no sasa Naroko. Shabiki ndio na eneo limoligo support ni Shabana. So unaona sasa. Wana omwana achikulikile lisikoiga akora okay, as a list everybody get home team. Lakini in the real sense pale away pakale Naroko. Wana ikina garuki at least nguitakira around 75% utabua. Wana mnabaje tenka actually I'm very sure this time round ngutaje toto KPL and again egento bako chabango kalipa kwa tabara yaba sana mbapo ata abara igete na apa abande baraba sana beitu abande babero for a long time na wana yangi nyoro yo munaro madam nero ko kungu madam Selina igarumu alimu yakome special she's a very good lady wanjita mangana sports very seriously she's one of them and omongino yo I'm very sorry for that omongino yo talimo basoko Asogo siboka ko konye timu not only that one Sherino konye no lesha no ni timu ko Nyakome oyule ase Shabana yume timu nera ya konye paka kajiki regional ko Nyakome nere kunye sponsor kuru kilege to boots ebikoro chi uniform kila kitu na nebe ba kulia no mongino oyu so naona sa abana tali mongina mono
kile nitiga mutu ko mungena turo jirende bono turo chubyari bono no mungena so nona but she's very good abangena twara kutwara abangena mona balia 15 as Kisii County chitimu chetu actually muna Shabana Nyakome and the other teams iko chira yandali because tali muoba soko konye team so nali ku feeling abantu 12 people ba Shabana muna bono mambi wa game I think Shabana ni wa game yeah Viga United yes abantu bape muno mongnolia kero muntu go chora at least ape ke no ne miyo mubuko ria kuru ke tuma bora apa kuru ke ta stini Shabana ba konya ria la batango mwisho yangu akabuja gose motivation mite munga muniwe the teams ege gotira so naona sasa so nje kina kina batanga ewo mu ground yeto 100% correct ama shabiki yeto baikor aka oma to kubu ngendo kito mai percent mai tenga in a game to bate bintu bitato ndeke tangani a draw a win ne lose so naona sasa wanongo ikirere Shabana mata Shabana ande aka sama shabiki kuma chiko bievu na Gor Mahia bako bu va kemetime batanga yangi kabona mwako na moto na ocho tunaona sasa bako ende draw babake bako win ro babo 10 bob so now feeling uko bu nuko bua nuko ne draw it's part of play so naona sasa tikatobe level ye yoko tubate moral uzikoli le World Cup sai karo tokoli le TV ali bona timu ya griti golisato akine karabako focus ya sama shabiki yabo siri bagaenda tokote baenda tokote baenda tokonye ne itire kabisa ya kirba kaisa tokini still baenda tokonye toki tuana moyo ne bani kai konyo moyo unaona but no itu Shabana tuana ko babayo ni toitua daktari tokwa in fact to so KPN na to beboya okay timu ne rekoro kwa marani ya chagete buya gachakabuya gekasekete ekabake kego itu wale nalgo marani combine no ere div 2 na nere nalgo tabanga yari ko nyare kana abantu from nowhere actually ba well wishers bache ba support marani akanga buye korali akanga is there eligeli muna wana nara ali kitanga tusaidie tuko na game na indana kwa teba aba Gusii bonds wale marani wale wherever they are yeah to support i team ya marani bagena also is there chitimu cha Gusii totu ari chitimu wanginye chirene sel isato chire KPL tunaona hiyo itakuwa sawa ndake watera wanda kigone gwete nkwana yae na ndake gokera Chigosori kora na segeti kya Gusii Stadium konda na kensete kya Montora ekyombegia SDT go FKF nganyara gwanchera chitimu na Gusii FC nero yari chikuira na magende ime ya NS Div 1 nero netigarete ime ya eligi ya NSL na ewiki ya yuko ya Jumatano netu ale Gosori ya yentangani mega yecho sojugota Gosori gwanda kenkeri ora tebe igoro ya Gusii FC kobagati timu ya kabiri korongo rwa Gusii ime National Super League na ndake promotion na demotion gotaboro rase league ya NSL urwese ntunda ya era ikinturara kukwana danga mbu yako twachitimu cha Gusii chinyinge chiko motivate maybe aba kigorosi yaba Gusii tanga mupira no Gusii igoti niko tanga mbo bembu ya with the time muna twate aba chitimu cha chinyinge Gusii muna itno bare timu chiro muna timu chinke egera chiko tira timu chite cha Gusii igere buya kubali Chigosori chito ase Gusii na katwa irieta ngate Gusii FC ngwakero mupira muya last time yagete mupira muya eshida bachi aba no borai ba wikase ketega ba ngya kurwana roborwa ngeti muri montokete igo ekerore official etimu yabwa na one kerore member ya otari official etimu ile ne yakoraki yabwa or oborai ga Gusii United ba torde shida ya mangano borai kuchia bamusorana lakini ngote banga kie kera wao chugwaka bobo ndio uko babwe Chigosori jabo nani ngoro sire litajitori muna ba Gusii timu chikora timu chire Gusii ndakembi ya mwana video renga review ya gore league ya National Super League na so wangu katia Chigosori chiro bili ko Gosori nditkolia mambe Shabana FC negeni timu ya Viga United egeti kya Gusii Stadium gotakira chinsa kianda na segeti chibesa Chigosori Gosori yu na chisiringi ya misini asachi fans walibaranyale goswa SNSMeri ya regular na nsemo ya VIP nigere chisiringi chimibere Chigosori chine chiro bili ko Gosori go Coastal Heroes nyale kwa gania timu ya Naivas FC ekunegeti kya Mbarak Stadium Migori Youth negani timu ya SS Asad ekunegeti kya Migori Stadium Kibra Black Stars nyale kwa gania timu ya Mara Sugar ekunegeti kirigia Kamto yoyo litukulia Jumatano Gusii FC
Nyare kogosori ne timu ya Kisumu All Stars asegeti kia Gusii Stadium tutware Mombasa Elite nyeke ni timu ya APS Bomet ina gosori ntagani ya APS Bomet kuna geti kia Mbarak Stadium Murang'a Seal netware gosori ya ntagani Sevara gosori na MCF geti kia Thika Stadium Fortune Sacco gosori ya ye ntagani na Mwatate United kuna geti kia Kirinyaga Stadium na Kajiado FC yereteri bagari ya Dandora FC nyare kogosori ne timu ya Gogo FC ngati Chigosori chirichiro beri kogosori gu imea National Super League kudo mwacho mwari tutia namana yuarengete league ya National Super League tosa samana yarengete World Cup abwase wiki ye yabe wiki yankong sana asamana ya World Cup ase twara chi semi final ibere na ntangani garenge kati timu ya Argentina yali kosori ya mone timu ya Croatia na ase kosori ye